Hadian Bakari Boy District Sports Association RBDSA kala dep ban penlong dangshan ya ke General League mentakasi kala yo ban sedang pat ya ke Super League hamadan yelek kai ke Umsning Sports and Cultural Club hapatarim daka jing angnut ban kentiu ya ki kenhun yelek kai nakatem Riboy ia ke te lumpung yelek kai Riboy Super League lawan man plepat ba mentakasi de Uraja Brahman Additional Deputy Commissioner ke Riboy District kum ukongsan bat uba Bobby Nongbet District Sports Officer Kariboy District kum usembut kongsan hakajing don lang uba iling do BDO Umsning CNRD Block ba don lang soklet Vice Chairman ke MREGC ba RB Shadap President ke RBDSA bat kibai kiriu rang ba kajing yakun play parda hakate kasngi kalalong hapadeng ka kenjon umran persya ikanong thamai kerdem hakaba kajing yakun kalalong kaba itanat hakaba baro arkan hun kila yakun ting e banyo ra yakanam job hakajing yale kai baningkong henry kajing yakun hakate kasngi kalakut no hapadeng kajing yakha dashila shi goal 2 Trevor Tangsang jersey number 15 Hellington Xiar jersey number 9 Philestar Shooting Silverstar Khongkai jersey number 8 Powerful Xiar jersey number 20 Punkrau Xiar jersey number 12 number 7 Jovan Laksumer jersey number 17 Baristar Khongkai jersey number 11 Kemenlang Pungruk jersey number 18 Substitute player John Dekhan jersey number 6 Philestar Shooting jersey number 10 Marshall Khongkai jersey number 13 Davidson Khongkai jersey number 19 Joy Shooting jersey number 3 Joyful Star Khongkai jersey number 4 Bandran yakilik kijongi nadu kat kendai arbuai u arpo bat arbuai buar ngiduno namarba kadon ketuka jimpang klam menmenca kene kene kisin kebalai kabangila kendok ia kari boilik bat baro atlik beladep kelayai baik tengangai bakene kebalai ru kan yai baik kan kut ha ka jingjob bangingai scam balang ba kane ka silik kibangila peniai mentang senam ha ka senam kebanuan Lesya kalaban long ba kandon kandiat kan soit ke jing change ya ke structure ya ke bang ngampat kwa man penmena menca hindai ka standing committee bat ka football committee ngilaya konsol banangne syakmat kindon kirukom bu benno ya kirukom ban khot ya kini kilik la ka dei na ka super league first division second division bat third division te ya kata ngin sa penmena chua ban poi ka final ngin sayo ban syong komiti bat ngin penbait ban ngin yoro ban penbana sundan la ngin pentrikam nado kane ka lit ke pementa ba haus namu banuan kan yai bet tik kumbang ila penbait ya kata ngin sepenmana antara di kepor di hagde kepor ngidon hangme hapo jong kamada kublai yai barang sai makdo